page 596 et 597 ka tafsir al-Qur'an de sura 92, 93, 94, 95, 96. la yaslahana tayma gillal ashkasona malkisado alladhi on kaddaba finnudo wa tawallahu hucciti wa sayujannabu haray woddintinede yite ngen alatqa hulo Allah alladhi on yuti okkitirdo malaw yawdi makko ni yatazakka fi yolabu wa mali ahadin tawalana hay goto indahu kamakko min ni'matin immorde ne'matu juzamono yobe hajede namar sababu nuzul illa bitigara wadiral dum sona dabbugol waji rabbi yesu jomma kala ala tongo fala sawfa yarda alay o yarle suratu duha makiyatu bismillahir rahmanir rahim wa duha ala dali wondiri walluha wal layli jamma idha saja soni biti ma wadda'aka rabbuka aw jomi ma accitirali maninani wa ma gala wa nyalima wal akhiratu wallahi ko galle den khairul lak burma ma jande min al uladi aduna wala sawfa yutika ray okoreno rabbuka jomma fatarda weltoda alam yajidika emi tawano ma yatiman ko al yatima jo faawa takkuma e bapama wajadaka otawma dallan ko majjudo faada o fewnuma wa wajadaka otawma kadi ailan ko abaso faagona waldimma ndu fu wadi Allah wi a fammal yatima jon fala tagar wata jufum wata gufumo wa amma ko dum jasingol goddo ko dum gufugol wa amma sayla amma tolo fala tan har wata hoynumo wa amma bi ni'mati rabbika ma nema joma ni faddi sewtu fi majji ko daiman tagol kadi suratu sharh makiyatu bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka ema yanya nali masadraka berne mande wa ba'ana an kama ittama yuzrika dolle bakkatu made alladhi Allah jan qad zaharaka alladhi den dolle an qadati no de zaharaka bawo mango he wara fa'ana laka mem antama dhikraka waju mango fa in e jantore mande fa inna mal usri ande no de satende isuran ne wende inna mal usrande no de sattende surande wende faida farakta sagayni gollel madna ko jirin fansabu yilto tampayre gol Allah wa ila rabbika fadaka yawma farghabun kan alir dande wailite suratul tin makkiyatu bismillahir rahmanir rahim wattini Allah taala wondiri jibbe ki wa zaitun e kare hikin roturi sinina e fello tori sinin wa hadal balade ndido leydi makkal amin holnin hondum lagad khalaqnal insana wonde wo gomdi o tagi neddo fi ahsani taqwimin kaburi la beede mbaati thumma radadna horifti me ruttaymo asfala safilina kaburi joltude e jolgol illal ladina sona ben amanu gomde be amilu salati be golle moƴƴi ben don falam nodan be ajurun juddi ghayru mamnunin de tajondirta fama yukaddibuka anda kun dum finni ma ba'du biddin bawo nyalande juddi kude alaysa allah ya allah wanal bi ahkamil hakimin ko nyaawito to do nyaawa den to o woni suratul alaq makiyatu bismillahir rahmanir rahim kongol suratul do adeji paade der alquran dum kadi ko aje joyi arane den yaqra jango bismi rabbika inde jomma den alladhi on khalaqa tagodo khalaqa insana tagine do min alagini morde heddere jijan yaqra jango wa rabbuka jomma lakram teddinamo alladhi on allah ja'alama bil qalami andin do karambo ngol alal allama al insana wandi neddon kadi malami alam konko andano kala yo accude don ko aba jahali innal insana ande no neddo la tuwa be waygoy an ja'ahu arra'ahu tumando yi hore makko istaghna wa aldiniki o yonnik inna ila rabbika ando ko faade ka jomma arruja woni fotorde den ara'aita alladhi ayyan yanha ara'aita ayyali alladhi yanha hadudo abidan jiyadon idha sallar mujulde ra'aita ayal in kana si ono nujulde latika ala hudan ala huday mo edo pewal aw amara ma yamiri bittaqwa qulul allah ra'aita yati in kadaba sofinni wa tawalla hujjiti alam yalam ka wanda bi anna lawande na la yara musutimo kala yo laylam yantay wallahi suhaditaki lanasfan men podai azabaniyata falyadu achake
kala yo accu la illam yanta wallahi so wali takila nasfan min podirema bin nasati juburu makkondo nasiyatin dun juburu kadibatin fenundu khati'atin wopundu falyadu enele yo noddunade o denda nangal wallobe mo be holorbe sanado menen kadi ara men nodda zabani ata malaika be amen dolnobe kala yo accu ko mone makkone e kala accu ndo ko nelado yiltitani